I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Lolica, došli moj novi video. Kao što možete da vidite, danas radimo test petardi vs ovog ovdje fena. Tako da idemo u video, da ne dužim duže. Prva petarda koju imamo, to je mali pirat koji ćemo oglaviti negdje ovdje. Znači, palimo petardu da vidimo šta će se desiti. Da vidimo, da li se možda nešto desilo? Ništa. Ok, kao što možete vidjeti, mini pirat nije tu ništa specijalno uradio. Sljedeća petarda koju testiramo je veliki pirat, koji ćemo isto tu negdje zaglaviti. Malo teže. Evo. Stavit ćemo ovako, mislim da... Evo ovako može. Kao što možete da čujete, to je bio veliki pirat i on isto ništa specijalno nije uradio. Sljedeća petarda koju imamo je eksploziv 1. Njega stavljamo isto ovdje nekako da ga uglavimo. On, ja mislim da će nešto malo bolje raditi. Ok, pomerio je fen. Idemo dalje tu, opa, to je to. Da možda stoji. Ali ga izvalio napolje, pogledajte ljudi. Znači evo delići. Samo eksploziv 1 šta je uradio, a zamislite šta će ostale petarde. Znači sljedeća petarda koju imamo ovdje, to je eksploziv 3. Njega isto stavljamo unutra. Nekako kad bi... Mogu nekako da ga uglavim da ne padne mi skroz dole. Evo može ovako. Uje. Dobar je bio eksploziv 3. Kakva je šteta. Kao što možete vidite, malo se rastavio fen, samo malo, znači vidite deliće. Sljedeća petarda koju pucamo, to je Silver iz Oriona, samo kad bih to da fokusira. Eto, Silver iz Oriona, njega ćemo istaviti unutra. Vidimo da li će on nešto biti jači. Ok, ljudi moji. Da vidimo gdje je nestao fen. Evo ga ovdje. Pa ono. Nije to još to što mi želimo da postignemo. I može tu još. Ok, ljudi moji, nastavimo dalje. Sljedeća petarda koju imamo, to je plavi silver. Znači njega isto stavljamo unutra. Ok, ljudi moji, ovoga je... O, da. Evo ga. Kao što možete vidjeti ovdje je, evo ga motor. Sad ostali komadići. Pa on. Tamo jedan. Ne znam, ali uništit ćemo mi i ovo, nećemo mi to ostaviti da to ne prođe tako. Idemo dalje. Sljedeća stvar koju imamo, to je crna udovica. Ok, ljudi moji, da vidimo šta se desilo. Da li mogu da nađem možda motor? Otišao je malo ovamo. Eto. Ljudi moji, ovo je delić. Jedan delić. Imamo ovamo drugi delić. Ništa ljudi, ja sam skupio ovdje delove na gomilu.
I sad ćemo da ih dokračimo sa FP3 petardom. Barem tako mislim da se zove, iz Jorge Pirotehnike. Kažu ljudi da je jaka, sad ćemo vidjeti. Sad ćemo ovako. Ok, ljudi moji, da vidimo koja je šteta. Dobro, klasik. Kao što možete vidjeti, bio je i neki efekat. Tamo su delovi. Mislim da nema svrhe da testiramo ostale petarde, pošto smo mnogo brže uništili ovaj fen nego što sam očekivao. Če ovdje deo. Tako da, ništa ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Hvala vam što ste gledali. Ćao, pozdrav.